Igitondo cyo kuri wa gatatu tariki 28 Mata 2021 nibwo hakwirakwiye amakuru y'uko murenge wa Nyarubuye ni mu karere ka Kirehe, akarere gaherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda, harasiwe imfungwa zigera kuri 5 zageragezaga rero gutoroka zikaza kuhasiga ubuzima bose uko ari 5. Polisi y'u Rwanda yasobanuye ko nubwo hakirimo gukorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane neza uko byagenze kugira ngo bigere aho polisi yafashe umwanzuro wo kurasa abagerageje gucika, amakuru yibanze agaragaza ko abarashwe babanje ukuburirwa ariko bakinangira bagakomeza kwiruka batoroka. Ikiganiro umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yagiranye na RBA yasobanuye ko hari mu masaha mu gitondo ubwo abapolisi bafunguraga kasho kugira ngo rero mu by'ukuri bahe abayifungiyemo amazi yo gukaraba. Muri iyo kasho yari ifungiwemo abantu bagera kuri 57, abapolisi bari bamaze kugezamo majerekani agera kuri 6 bakomejeje kubazanira andi mazi ngo bakarabe. Nibwo abafunzwe ngo basunitse umupolisi wari uhagaze ku muryango yikubita hasi, hasohoka abagera kuri 5 barirukanka, abandi bapolisi bari aho ngaho barasa hejuru. Abo bafungwa banga guhagarara, abapolisi barabakurikira. Hanyuma yagize ati CP John Bosco Kabera umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yagize ati muri uko kubakurikira banze guhagarara nibwo baje kubarasa. Ati niyo makuru yibanze ahari ariko ubu hatangiye iperereza kugira ngo bimenyekane neza uko byagenze. Abasohotse bose rero bapfuye ni kasho yari irimo abafunzwe bagera kuri 57. Abo bantu basohotse bose baje kuraswa bahita basiga ubuzima. Yakomeje ashimangira ko mbere yo kurasa abo birukankaga ngo bagerageje gutoroka, abapolisi barashe hejuru kugira ngo bareke kuba bakomeza kugenda ariko biranga biba iby'ubusa barahunga. Bivuze ko amakuru arambuye azagaragazwa n'iperereza ryimbitse ryatangiye gukorwa, ariko aboneraho kuburira abantu bafungirwa ibyaha bitandukanye bakumva agatima ko gutoroka ubutabera kararehareha. Yagize ati ibyaha bashinjwa ibyo ari byo byose baba bakwiye kumva ko bari mu maboko y'inzego z'umutekano, ko bazajya ubutabera cyangwa se abandi banabutangiye bakareka rero kuba bakora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma habaho ibibazo nk'ibi ngibi batuma mu by'ukuri bashobora no kuba bahasiga ubuzima nk'uko byagenze. Yavuze ko umupolisi atakabaye hangana n'uwashinzwe gucungira umutekano, ariko nanone ati hakwiye kurebwa niba umupolisi nawe yahora arwana n'abacungiye umutekano abasunika, ati nabo bamusunika aharanira kugira ngo rero badatoroka n'ibindi. N'amagambo ya CP John Bosco Kabera akaba ari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Ni saga rero yabaye ku munsi w'ejo mu karere ka Kirehe, bivuga ko ari mu murenge wa Nyarubuye, ariho rero aba bafungwa cyangwa se bari bafungiye muri kasho bagerageje gushaka gutoroka, hanyuma barirukanka, polisi irasa hejuru kugira ngo ibereke ko mu by'ukuri ibintu atari shyashya, ariko barakomeza bariruka, hanyuma baza kuraswa bose uko ari 5 baza kuhasiga ubuzima nk'uko mu by'ukuri amakuru yageze mu itangazamakuru yakomeje kugenda bivuga. Ni igikorwa rero bivuga ko cyabereye mu karere ka Kirehe, akarere gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba, akarere kari ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Tanzania. Ibi byabaye kandi mu gihe komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu by'ukuri ikomeje kunenga inzego, by'umwihariko inzego z'umutekano cyangwa zishinzwe umutekano w'abantu zikoresha imbaraga z'umurengera, ugasanga mu by'ukuri zirishe cyangwa se zifunza abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu by'ukuri ugasanga barahana mu buryo burengereye bubangamiye ikiremwa muntu. Reka twumve n'ubundi icyo komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yakomeje kugenda ibivugaho neza, bisa nk'ibihuye n'ibyo yasaba mu karere ka Kirehe. Mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu iramagana abantu cyangwa inzego za leta zikoresha ingufu z'umurengera ku bantu bakekwaho ibyaha. Ni mu gihe hashize iminsi abantu bapfa bishwe n'inzego z'umutekano za leta. Asumita Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye. Abagiye bashyirwa mu majwi kwica abantu harimo abakora mu nzego zishinzwe umutekano bagiye barasa abo bakeka gukora ibyaha binyuranye. Muri izo mfu harimo urw'umusore witwa Jean Dodier Twiringiyimana wo mu murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana wishwe n'inzego zishinzwe umutekano. Izo nzego zatangaje ko zamukekagaho icyaha cy'ubujura. Ni inkuru yaje isanga indi yabereye mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, nayo y'umusore warashwe bivuga ko yarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Mu gihe twateguraga iyi nkuru hari andi makuru yatangajwe y'abafungwa 5 barashwe na polisi ikorera mu murenge wa Nyarubuye mu karere ka Kirehe. Umuvugizi wa polisi yatangaje ko izo
mfungwa zarashwe zari zigiye gutoroka mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu kandi kwiperereza kuri iki kibazo ryatangiye. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda yivuga ko itagirebera ibibazo nk'ibi. Mu kiganiro cyihariye umuyobozi w'iyi komisiyo Madamu Mukasine Kirehe yahaye ijwi ry'Amerika yavuze ko urwego ayobora rwamagana abantu baba ari ababikora ku giti cyabo cyangwa ababikora bitwaje inzego bakorera. Ubundi ntabwo buri ari bwo buryo bwo guhana bwemewe n'amategeko. Ngira ngo niba munabyibuka neza ndetse na nyakubahwa perezida wa repubulika yabigarutseho asaba rwose yuko inzego zishinzwe umutekano zifata abanyabyaha bagomba kubikora mu buryo butahungabanya ubuzima bw'abantu, kandi bene biriyo byabaye tubikoraho n'amaperereza tukareba ese uyu muntu kugira ngo avutswe ubuzima bwe byagenze bite, hakozwe iki, ese izi ngufu z'umurengera zabaye zari ngombwa. Hanyuma twamara kubikoraho iperereza tukabiganira n'inzego zibishinzwe, ndetse iyo dusanze harimo amakosa dusaba ko abo bantu bakurikiranwa, kandi hari abagiye bakurikiranwa. Hari ingero nyinshi dufite zagiye zigaragara no muri raporo dukora. Biriya rero ntabwo tubirebera gusa, turabikurikirana. By'umwihariko Madamu Mukasine avuga ko batangiye gukurikirana ikibazo cy'umuturage wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana wishwe. Si iyi komisiyo yonyine yamagana amakosa akorwa na bamwe mu bakora mu nzego z'umutekano. Umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza nabaherutse kubitangariza ijwi ry'Amerika. Turifuza yuko abashinzwe umutekano mu by'ukuri bakoze barasa mu cyico. Niba umuturage agize ushobora kwasa amasasu mu kirere umuturage akikama akagwa hasi, biriya nabyanjye ari umuntu wananiwe ushobora kwasa kugura, wowe murasa kugura umuguru ushobora kugenda bakavuza akazakira. Niba ari ikimuga ariko hari buriya akamuga akabita intumbi. Kurasa mu cyico ni ikintu abantu bashinzwe umutekano bagomba kwirinda, ndetse twataze n'ibitekerezo tuvuga ngo bazagiragwa n'amasasu atica. Aya masasu y'ipupu arahari. Nubwo komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu itangaza ko hari byinshi byakozwe mu kurengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, kugeza ubu hari amaraporo y'imiryango mpuzamahanga adasiba kwerekana ibibazo bikiri mu kubwubahiriza. Iherutse niyasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika, ibiro bishinzwe demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'umurimo. Iyi raporo igaragaza ko mu Rwanda hari abantu baburiwe irengero umwaka ushize. Igaruka kuri Vena Abayisenga wari umurwanashyaka w'ishyaka rya Darfa Umurinzi ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda, Eugene Ndereyimana na Boniface Twagirimana bose bari abarwanashyaka ba FPR inkingi naryo ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ese ibi komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ibisobanura ite? Madamu Mukasine: buriya abantu babura twagiye tubona harimo impamvu nyinshi cyane zitandukanye. Hariho nk'abantu bagiye bava nko mu ngo zabo bafite izindi gahunda ntibabwire imiryango yabo. Abo bantu bakaza kuboneka ugasanga umuntu ari mu business runaka, yashatse kubanza kwishakira amahirwe akanga wenda ko bamubangamira muri icyo cyemezo yafashe. Hari abandi twagiye bimenyekana